Bismillahirrahmanirrahim. Urmatlı bir toğanдар. Uşul uçurlarda öte qoğumuzda bayağı göy-göylü mesele bolup atkan bol üy bülölördün arazdaşuusu bolup atat. Arazdaşuuga argандай nerseler sebep bolat. Jo bolbosa ortada dünýe talaş, jo bolbosa bir toğan uruka bolgon mamileye argандай özünün sebepleri var eken. Ana menin gaýrılıp kete turgan nersem oşo ortadagy üy bülönün ortasındağı tapkan dünyösü, akça tıyını oşo adamды dostlaştırууга gana sebep bolturganga ar bir erkek bolsun, ayal bolsun hareket kılışı gerek. Paygambarыбызdan biz ar birimiz üylük alabız. Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem'den bilesizler. Jubayı Hadice yenemiz Mekke'nin en bay adamlarından bolgon. Keyin Paygambarыбыздın kolunun özü surap, özü nikeleşip bir top jıl ortada ömür sürüşken. Oşol uçurlarda Hadice yenemiz bolgon baylığın oşo din üçün jumşap, Paygambarыбыздın urmatı üçün, Allah Taala'nın razılığı üçün jumşap bul dünýöden ötkönde hiç nersege gepin alganga jete turgan dünyösü jok ötkön. Oşon üçün Paygambarыбыз oşo Hadice yenemizni hiç wagtda unuta albayt ele. Fathu Makka, Makkany Paygambarыбыз Mekke'den Madinaga göçüp ketip 10 jıl Madinada bolup, Madinadan gaýra Mekkeni aça turganga gelatkanda dagı kebir aytılgan tarıhtın bulaklarında girip gelatkanda oşo Hadice yenemizdin mürzösü kabırı oşo Mekke şahrında oşol jerge gelip çatır tegip oşol jerde Hadice yenemizni estep oşol jerde bir gün tünögön degen tarih bulaklarında oşunday aytılıngan sözleri var. Bul degen emne Paygambarыбыз ömürü ötkönçö Hadice yenemizni hiç wagtda esinden çıgarbagan. Antkeni menin jakşı günümde dagı, jaman günümde dagı, açuusunda, tattuusunda dagı janıman jılbay, şu janıma tiröç bolup turgan dep Paygambarыбыз daima esinden çıgarbayt ele. Oşonday üy bülö boluşga ar birimiz dalalat kılalı. Anan azırkı kezibizde keýbir insandardy oşo jaş kesterinden baş koşuşat. Kuday Taala oşo eki adam baş koşup bir üy bülö bolgondan keyin rızkılardı berip, Allah Taala bayıtıp, ökönün ortasına uşunday bir tüştörüne girbegendey bir baylıktardı bergenden keyin baylık talaştı. Arazda şu oşondan da çıkıp ketken uçurlar bolup atat. Birok esibizge gelişibиz kerek. Anan alımlar üçün misal kılsak bu açkışta bu bir lokto koyabız oşo koştoy turgan nese. Uşunu emne üçün tagat degende adamlar dünyödө adamdardın uşu oy jugurtusу ушундай экен. Муну кооздук үчүн эмес, муну ушу ачкыч жогolup кетпесин деп тагат экен. Анан илим постлар ушуну изилдеп көрдүк. Ачкыч ушу bir lok жармашылган ачкычтын 80-90% жоголбойт экен дейт. Карасаңыздар, эки жансыз темирдин bir жерге байланышында экөө bir жерге биригип калганда кандай күч берип атат Кудай Таала. Эки адамды Кудай Таала кереметтүү кылып жараткан. Ошо эки адамды сүйүү менен, ак неке менен жармаштырганда Кудай Таала жанагындай мал дүнүйө, рызкы ошонун себебинен Кудай Тааланан берекелерди берет экен. Үйлөрдө балдар пайда болгондо рызкыларына береке берет экен. Анан жаштык күндөрүн ошондой өткөрүп алып, канча bir жерге жетип, анан бир аз дүнүйөлүү болгондон кийин адамдар ошону бөлүшө албай, ошону бири-биринен кызганып, ошону себеп кылып туруп арзыбаган нерсени анан үй бүлөлөрдүн бузулуулары болуп атат. Бирок бул нерсе жакшы нерсе эмес, акыры жакшы болбойт. Ошентип үй бүлө бузула турган болсо, ошо бузулгандан кийинки абалды да ойлош керек. Эч нерсеси жок, көчөлөрдө тоомаяк болуп калышы мүмкүн. Бул нерсе Кудай Тааланы ачууландыра турган нерсе. Ошон үчүн урматтуу бир туугандарыбыз баардыгыбыз акыл эсибиз менен болуп, ошо таап аткан дүнүйөбүз болсо дагы ошонун урматы менен болуп атат. Биз бириктик, ак неке менен бириктик, ошонун балдардын ырыскысы, ошон үчүн ырыскыларыбыз көп болуп атат деген мааниде түшүнүп, жакшы бир жашообузга жакшы көз караш карасак Кудай Таала жакшылыктарды берет. Ар бир үй бүлөгө бекемдик, ар бир үй бүлөгө Кудай Тааладан ынтымак тилейм. Кудайым бардыгыбызды ынтымактуу кылып, үй бүлөлөрүбүздү Кудайым өмүрүбүздүн аягына чейин бир кылсын. Алла Таалам бардыгыбызды колдоп коргосун.